Pozdrav svima ljudi, to ti je ovdje, dobrodošli u novi klip i ljudi, danas ću vam pokažem kako da poboljšate vaš glas od mikrofona u OBS-u. Jer sam dobio takav komentar pa želim to da vam pokažem. Ja ću sad da vam pustim jedan primjerak bez podešavanja i on ću pustiti jedan primjerak sa podešavanjima da čujete razliku. Tako da idemo ovako sad. Dođi što pre, srce te želi, dođi što pre, sa mnom podeli i noć i dan, ljubavi moja, želim biti tvoja. To je bilo sa to jest bez podešavanja, a sada ide sa podešavanjima. Vole smo se 3 godine dana, ja mislim, ovdje dragi, a ja ostao sama. Sad tu ide nešto, ne znam šta. Zašto ja nemam ono za čim srce žudi? Nakon što ste čuli razliku, sada da vam pokažem kako to sve da podesite. Znači, otvorite Streamlabs ili OBS, isti đavo. Pozdrav. Idemo, znači ovdje je mikrofon, idemo znači dole u kao opcije Properties ili Properties, kako god, nebitno. Najbitnije je da ovdje podesite vaš mikrofon, znači da ne bude od slušalica, od kamere, jer ja sam se tu par puta zajebao. Znači od vašeg mikrofona meni je taj mikrofon, Realtek i pička materna, to. Dan. Idemo ponovo ovdje, idemo na Filters, jer trebaju nam filteri. Prvo idemo Gain. Znači šta je Gain, to ti je da ga kao boostuješ, da ga pojačaš, tako nešto. Sad zavisi od mikrofona, pošto ovaj mikrofon nije nešto neki kvalitet, mislim ok, ali jel. Ja ga pojačam na 7, tako. Znači da se glasnije čuje. Idemo plus, dodam Noise Suppression. To ti je da ti ukloni šum ili neku buku u pozadini. To je da se čistije čuješ. To smanjim na 40. Dan i to je to. Dakle, glasnije se čujem, čistije, bolje nego na onome kao originalu, kao default, jel? Tako da ljudi, to bi bilo to, jedan brzi tutorial koji možete koristiti drugima koji ne znaju za ovo. Ako sam šta pomogao, naravno sub, like, share i vidimo se u nekom novom klipu. To je to.